Pitali su jednog pijanca zašto pije stalno. Nekega alkoholika so vprašali, zakaj vse čas pije. Uvijek ga nađu u biftijama, u gostionama. Vedno so ga našli v gostilnah. Kažu, ja pijem zato da zaboravim svoju ženu. Pravi, da bi pozabil na svojo ženo. Međutim, kad se napije, vratim se kući, vidim dvije žene su. Ko pridem domov, pijan, pa vidim dve ženi. To znači, alkohol ne donosi jedan problem. To pomeni, alkohol ne prinaša en problem, Donosi puno više problema. prinaša veliko več problemov. A jedino Isus Krist može čovjek osloboditi od toga. Samo Jezus ga lahko človeka osvobodi. Jer Isus je onaj koji spašava. Jezus je tisti, ki rešuje, Onaj koji oslobađa. ki osvobaja. Aleluja. Aleluja. Izmolit ćemo na početku ovu molitvu zaštite. Najprej bomo zmolili to molitev za zaščito. Vi ponavljajte za svećenikom. V imenu Jezusa Kristusa U imenu Jezusa Kristusa in z njegovo oblastjo i njegovom oblastjo vežemo vse zle sile veže se zle sile in moči v zraku, na zemlji, v vodi, v podzemlju, v onostranstvu, v naravi in v ognju. Ti si Gospod vsega vesolja. Slavim te v imenu tvojega stvarstva. V tvojem imenu vežem vse demonske sile, ki ogrožajo nas in naše družine. Vse nas dajem v zaščito tvoje dragocene krvi, ki je prelita za nas na križu. Marija, naša mati, prosim te za tvoje varstvo in priprošnjo. Priporočuj se naše družine presvetemu srcu Jezusovemu. Ogrni nas svojim plaščem ljubezni, da se sovražnik prestraši. Sveti Mihael in naši angeli varuhi, pridite in varujte nas in naše družine v boju proti vsemu zlu, ki hodi okrog nas po svetu. V Jezusovem imenu zapovedujem vsem silam in močem zla, da takoj odstopite od nas, od naših domov in naše domovine. Zahvaljujemo se ti, Gospod Jezus, ker si zvesti Bog in čutiš z nami. Amen. Aleluja. Ovo je dan što ga učini Gospodin. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Zato smo radosni. Zato se ga veselimo. Prije nego što počnemo dalje naviještati Božju riječ, Predno začnemo znanjati naprej Božjo besedo. ima li netko među vama koji bi htio kratko posvjedočiti? Ali je kdo med vami, ki bi hotel čisto kratko pričevati? Jeste li nešto posebno doživjeli u prvom dijelu današnjeg programa? Če ste kaj posebnega doživeli v prvem delu našega programa danes? Ozdravljenje, oslobođenje. Ozdravljenje, osvoboditev. Dakle, ono što vam je Gospodin učinio. To, kar vam je Gospod naredil. Dakle, ako netko ima, neka dođe ovdje na binu. Če ima kdo kakšno tako pričevanje, naj pride. I kad budete svjedočili, ko boste pričevali, prvo pravilo, kratko, znači završiti svjedočenje, končati s pričevanjem, prije nego što to drugi zaželi. Predno to drugi zaželijo. Broj 2.
Drugo, konkretno. Broj 3. In 3, Kristocentrično. kristocentrično. Što je Isus Krist učinio za mene? Kaj je Jezus Kristus naredil zame? Naravno, možete se predstaviti ime i prezime i odakle dolazi. Sveda se lahko predstavite, kdo ste, odkud prihajate. A oni koji budu posvjedočili dobit će jedan specijalan blagoslov. Tisti, ki bodo pričevali, bodo dobili poseben blagoslov. Ja ću ga pomazati ovim svjetim uljem Mazili iz Jeruzalema. jih bom s posebnim oljem iz Jeruzalema. I molim vas da svoje mobilne telefone isključite. Prosim vas da izključite svoje mobilne telefone. Ja sam Mara Paurević, dolazim iz Tržića. Imala sam take teške smetnje. Bolile su me sve i kosti, i crijeva, i oči, i ruke, i noge. I sama sam molila u sebi Duha Svetoga i zazivala Ivu Pavića da me oslobodi put, da stignem na ovo srećanje. I kad je molio milosrdnog Isusa, ja sam osjetila Isusa kako me drži obima rukama moju glavu i kako izliva onu svoju milost iz svog srca u moje srce. Osjetila sam da više to nije moje srce, nego je Isusovo srce. Hvaljen Jezus, moje ime je Ivanka, prihajam iz Novega mesta, koji je pater Ivo Moro, da v bistvu, da Jezus ozdravlja enemu levo uho. To je bilo moje uho, mene uho boli že 10 let in tudi več kot 5 čez 6. In v bistvu v tistem trenutku se je vsaka bolečina sprostila. Hvala Jezusu. Jaz sam Vič Pravič iz Celja. Jaz bi, kaj sem se zapomnil, na glas, da moram prošnje in molitve Bogu, ne od sebe, ampak na glas. Jaz mislim, to je Bogu hvala. Još netko? Neka odmah dođe ovdje da ne čekamo. Ako ima. Dobro, idemo dalje. Danas ću vam prije Svete mise Pred svetomašo protumačiti jedan odlomak iz Evanđelja po Ivanu. vam bom še razložil en odlomek O Isus i preljubnica. iz Janezovega evangelija v 8. poglavju Jezus in prešušnica. Evo opet za vrijeme dok bude veličasni čitao, vi učite u kontemplaciju. Medtem, ko bo duhovnik bral, za vas vi vstopite v kontemplacijo. I jednostavno pokušajte biti tamo kao u filmu. Enostavno poskušajte biti tam, kot v filmu. Jer to znači moliti srcem. To pomeni moliti srcem. Jezus pa je krenil proti Olski gori. Zgodaj zjutraj se je spet napotil v tempelj. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu, on pa je sedel in jih učil. Pismuki in farizeji so tedaj pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, tole ženo smo zasačili v prešuštovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tožiti.
Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in je rekel: Kje so, žena? Te ni nihče obsodil? Rekla je: Nihče, Gospod. In Jezus ji je dejal: Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Dobro, otvorite oči. Odprite oči. Prije nego što počnem ovo govoriti, moram reći nešto. Predno začnem, moram še nekaj povedati. Dakle, Isusa uvijek slijedi jako mnoštvo i veliko mnoštvo ljudi. Za Jezusom je hodila vedno velika množica ljudi. Zato što Isus govori s ljubavlju. Zato ker Jezus je govoril z ljubeznijo. Isus im govori kao onaj koji ima vlast. Jezus jim govori kot nekdo, ki ima oblast. A za farizeji su imali, u ono vrijeme to su bili svećenici, Farizeji v tistem času so bili kot duhovniki, oni su imali zatvoreno srce. so imeli zaprto srce Oni su se opirali obraćanju. in so se upirali spreobrnenju. Bili su jako ljubomorni. Bili so ljubosumni. Zašto toliko mnoštvo ljudi slijedi Isusa? Zakaj taka množica sledi Jezusu? Narod je rekao, on, Ješua, on je obećani Mesija. Ljudje so namreč govorili, da Jezus, Ješua, on je obljubljeni Mesija. On je Mesija. On je Mesija. A farizeji su rekli, ne može on biti Mesija. Farizeji so pa govorili, on ne more biti Mesija. Imamo dva dokaza da on nije Mesija. Imamo dva dokaza, da on ni Mesija. Broj 1. Številka 1. On se svratio u kuću najvećega grešnika, Zakeja. On je šel v hišo največjega grešnika Zaheja. Ne može on biti Mesija. On ne more biti Mesija. On se druži s grešnicima. Druži se z grešniki. Zatim dokaz broj 2. Potem dokaz številka 2. Zamislite, on je izliječio bolesnika koji je bio paraliziran 38 godina u subotu. Predstavljajte si, on je ozdravil bolnika, ki je bil paraliziran 38 let na soboto. Na šabat. Na šabat je izliječio bolesnika. Na šabat ga je ozdravil. Ne može on biti Mesija. On ne more biti Mesija. I sada u Evanđelju čitamo V Evangeliju pa beremo, kako je Isus došao u zoru. kako je Jezus prišel zgodaj zjutraj Ne samo bio je u hramu, nego ispred hrama. v tempelj, ampak bil je najprej pred templjem. Jer barem meni tako dolazila slika malo prije dok smo čitali Evanđelje. Vsaj tako sem jaz to videl v sliki in domišljiji. Isus propovijeda, ozdravlja, oslobađa. Jezus oznanja, ozdravlja in osvobaja. I veli se ovdje, sav je narod hrlio k njemu, sam narod. In tu pravi, vse ljudstvo je prihajalo k njemu. I ljudi su ga slušali satima. In ljudje so ga poslušali ure in ure. Tamo piše u Svetom pismu Piše v Svetem pismu, da je narod bio oduševljen kad je slušao Isusa. da so ljudje bili navdušeni, ko so poslušali Jezusa. Jer je milina tekla iz njegovih usta. Ker je neka milina prihajala iz njegovih ust.
On je govorio kao onaj koji ima vlast. in govoril je kot nekdo, ki ima oblast. Dakle, farizeji i pismoznanci bili su zavidni. Farizeji in pismuki pa so mu to zavidali. Zašto svijet ide za njim, a za nama ne ide? A mi smo svećenici. Zakaj vendar ljudje hodijo za njim, za nami pa ne? I oni su, Isus je ubijen iz zavisti. In zato je bil potem Jezus tudi ubit. I sada, dok je Isus sjedio i poučavao, vidi se, Ko je torej Jezus tam sedel in poučeval, u tom trenutku su farizeji i pismoznanci v tem trenutku so farizeji in pismuki doveli jednu ženu zatečenu u preljubu. pripeljali so neko ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Oni su je postavili u sredinu i točno ispred Isusa. Postavili so jo točno pred Jezusa I kažu, in mu rekli: učitelju, Učitelj, ova je žena zatečena u samom preljubu. tole ženo smo zasačili v prešuštvovanju. U Mojsijevom zakon, Mojsije nam je naredio takve kamenovati. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. A što ti na to kažeš? Kaj pa ti praviš? To su govorili, braćo i sestre, samo zato da Isus upadne u zamku. Brati in sestre, to so oni govorili samo zato, da bi ujeli Jezusa v zanko, Da Isus padne u klopku. da bi on padel v zanko. U čemu se to sastojalo? V čem naj bi to bilo? Kada bi Isus rekao njima ovako, slušajte, vi znate da sam ja dragi farizeji. Ja sam prijatelj grešnika. On bi lahko rekel: dragi farizeji, vi veste, da sem jaz prijatelj grešnikov. Da je Isus to rekao, Če bi to rekel, on bi rekli, ti si protiv Mojsijevog zakona, ti si proti Mojzesovi postavi, a Bog je dao Mojsiju zakon. a Bog je pa dal Mojzesu I u postavu. Mojsijevu zakonu to piše. In v Mojzesovi postavi to piše. Dakle, to je bila zamka broj 1. To je bila torej zanka, opast, številka 1. A da je Isus rekao, slušajte, ja poštujem Mojsijev zakon, Če bi pa Jezus rekel: poslušajte, saj jaz vendar dragi spoštujem farizeji, Mojzesovo postavo, izvolite i kamenujte tu ženu. in bi rekel: dragi farizeji, izvolite, kar kamnajte to ženo. Da je Isus to učinio, Če bi to naredil, oni bi kazali, eto vam vašega učitelja. bi rekli: poglejte vašega učitelja, Vidite što je uradio toj ženi. vidite kaj je naredil tej ženi. A sam Isus je rekao, Sam Jezus je pa rekel: nisam došao zakon dokinuti, nego dopuniti. je rekel, nisem prišel razveljaviti postavo, ampak jo I dopolniti. da je Isus rekao, kamenujte tu ženu, Če bi Jezus rekel: kamnajte to ženo, onda bi došao u sukob sa Rimljanima. bi prišel tudi v nasprotje z Rimljani, Jer Rimljani bi ga optužili. ker bi ga Za Rimljani ubojstvo. obtožili ubojstva, umora. Isus nije rekao ništa. Tako Jezus ni nič rekel. Isus je sjedio Sedel je i pisao je po zemlji, pisao je po tlu. in pisal je po tleh. Što je Isus pisao? Kaj je Jezus pisal? Pa neki kažu da je Isus pisao 10 Božjih zapovjedi. Nekateri pravijo, da je pisal 10 Božjih zapovedi, Što je Bog dao Mojsiju na brdu Sinaj. ki jih je Bog dal Mojzesu na Sinaju. A jedna od tih zapovjedi kaže, ne ubij. Ena od teh zapovedi pa pravi: ne ubijaj. Ali vjerojatno da je Isus napisao na zemlji, Verjetno pa je, da je Jezus napisal: svi ste vi grešnici. vsi vi ste grešniki. I ne mogu grešnici kamenovati grešnika. In ne morejo grešniki kamnati grešnika. Međutim, oni su i dalje navaljivali. Vendar so oni še vedno ustrajali. Međutim, Isus ne žuri, Isus to sve čini polako. Jezusu pa se ne mudi. I kad su oni i dalje navaljivali, Isus je ustao Ko so še oni pritiskali, i je rekao, Jezus okrenuo se vstal, prema njima. Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. se je obrnil proti njim in je rekel: tisti med vami, ki je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. I te riječi su razoružale te tužitelje. In te besede so razorožile te tožnike. Oni su otišli počevši od najstarijih.
Odhajali so, začenši od najstarejšega. Braćo i sestre, Isus nas želi poučiti u ovom prvom dijelu ovo. Brate in sestre, Jezus nas želi poučiti sledeče. Svi smo mi grešnici. Vsi mi smo grešniki. Mi smo svi krivci pred živim Bogom. Vsi mi smo krivi pred živim Bogom. I mi ne možemo kao grešnici napadati grešnike. In kot grešniki ne moremo napadati grešnike. I kad su svi oni otišli, In ko so vsi odšli, ostaje Isus sam sa ženom. je ostal Jezus sam s to ženo. Bog i žena. Bog in žena. Isus i bijeda. Jezus in beda. Kao zapravo ljubav, milosrđe i grijeh. Kot pravzaprav ljubezen, usmiljenje in greh. I kad su oni ostali, Isus se uspravi reći ženi. In takrat je Jezus rekel ženi, Ženo, gdje su oni? žena, kje so? Zar te nitko ne osudi? Te nihče ni obsodil. Ona reče, nitko, Gospodin. Ona je rekla, nihče, Gospod. Dakle, žena se nije opravdavala, ona nije rekla, ja nisam učinila prej. Torej, ta žena se ni upravičevala, da bi rekla, jaz nisem grešila. Ne, ona priznaje svoju krivicu. Ne, ona je priznala svojo krivdo. Ona se ispovijeda. Ona se spove. A Isus je pogledao tu ženu s ljubavi. Jezus je pa pogledal to ženo z ljubeznijo. I barem je meni ta slika došla. Vsaj meni je prišla ta podoba. I reče joj, nija te ne osuđujem. In je rekel je, tudi jaz te ne obsodim. Ili i od sada nemoj više griješiti. Pojdi in odslej ne greši. Ili i od sada nemoj više griješiti. Pojdi in odslej ne greši več. Evo, tada je žena bila spašena. Takrat je torej žena bila rešena. Bilo je oprošteno. Odpuščeno ji je bilo. Ona je bila obnovljena kao osoba. Ona je bila kot oseba obnovljena. Recite aleluja. Zašto Isus nije kamenovao tu ženu? Zakaj Jezus ni kamnal te žene? A mogao je to Isus učiniti. Pa lahko bi jo. Zato što je Isus jedini bez grijeha. Ker je Jezus edini brez greha. On je mogao uzeti kamen i pogoditi tu ženu u glavu. Imao je pravo. Lahko bi vzel kamen in zadev to ženo v glavo. On je mogao gađati farizeje, također. Lahko bi tudi metal kamne na farizeje. Gađati mene, tebe, svakoga od nas. Lahko bi metal kamne na vsakogar od On nas. ima to pravo. Ima to pravico. Jer Isus nema grijeha. Ker on nima greha. Jedini on može oprostiti grijeh. On edini pa tudi lahko odpušča grehe. Isus je prekrasan. Jezus je prekrasen. Jer kaže ovako, Gospod, nisam došao osuditi, nego spasiti. Ker on sam pravi, nisem prišel, da bi obsodil, ampak da bi rešil. Ja nisam došao zbog pravednika, nego zbog grešnika. Nisem prišel zaradi pravičnih, ampak zaradi grešnikov. Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolniki. Aleluja. Evo neka podignite ruku, ima netko od vas, neka digne ruku onaj koji nije od vas prekršio nijednu od 10 Božjih zapovjedi. Dvignite roko tisti, ki mislite, da niste prekršili niti ene od 10 Božjih zapovedi. Ima li takvi? Ima li netko među vama tko nije grešnik, nek digne ruku. Ali je kdo med vami, ki ni grešnik, naj dvigne roko. Braći i sestre, nema. Brate in sestre, ni ga takega. Mi smo svi grešnici, mi smo svi preljubnici pred Bogom. Mi vsi smo grešniki in prešuštniki pred Bogom. I ova žena, preljubnica, Tudi ta žena, prešuštnica, ona predstavlja svakoga od nas. predstavlja vsakega od nas. Ima neki žena koje kažu, ovo evanđelje ne odnosi se na mene. Obstajajo žene, ki pravijo, ta evangelij se ne nanaša na mene. Zato što ja nisam preljubnica, ja sam
vjerna svome mužu. Zato ker nisem prešušnica in sem zvesta svojemu možu. Takvima, kaže, čestitam. Takim lahko čestitam. Ali mi se moramo kajati za male grijehe. Vendar se je potrebno kesati tudi za male grehe. Kajati se za grijehe u drugim zapovjedima Božjim. In za grehe tudi v drugih božjih zapovedi, proti drugim božjim zapovedim. Ima neki teologa Obstaja kakšen teolog, koji kažu ki da Isus je morao kamenovati tu ženu. ki pravijo, da bi Jezus moral kamnati to ženo, Zato što to piše u Bibliji. ker tako piše v Svetem pismu. U Bibliji koju mi čitamo. V tem Svetem pismu, ki ga beremo, A što je objavljena riječ. to je razodeta Božja beseda. Međutim, to piše u Levitskom zakoniku. Piše v Levitskem zakoniku. Međutim, Isus to nije učinio. Jezus pa tega ni storil. Da li želite saznati, braći i sestre, zašto? Brati in sestre, ali želite zvedeti zakaj? Zašto ni Isus bacio kamen na tu ženu? Zakaj Jezus ni vrgel kamna na to ženo? Zato što je Isus u tome trenutku Zato, ker je Jezus v tem trenutku bio spreman bil pripravljen uzeti grijeh te žene vzeti greh te žene na križ i biti razapet, in biti križan, da mu probodu ruke i noge oštrim čavlima, da prebodejo roke in noge, njegove roke in noge z da žene. umre umjesto te žene na križ, Da je pripravljen umreti na mesto te žene na križu. da umre umjesto mene, umjesto tebe. In pripravljen umreti na mesto mene, na mesto tebe. On je visio umjesto te žene na križu. On je visel na križu na mesto te žene. Umjesto mene, umjesto tebe. In na mesto mene in na mesto tebe. Zato što nas ljubi. Zato, ker nas ljubi. Aleluja. Jedanput sam bio u Jeruzalemu Enkrat sem bil v Jeruzalemu, i tamo sam molio se gdje je Isus umro, gdje je uskrsnuo. molil sem na tistem kraju, kjer je Jezus umrl in Dok vstal. sam razmatrao Božju riječ, Ko sem premišljal Božjo besedo, čuo sam riječi, siđi s križa. sem slišal besede, torej, stopi z križa. Siđi s križa. To su riječi narodu kad je Isus bio raspet. To so besede, medtem ko je bil Jezus na križu, Narod je vikao, je ljudstvo kričalo: siđi s križa pa ćemo ti vjerovati. stopi z križa, pa ti bomo verjeli. To je onaj razbojnik također govorio. Tudi eden od razbojnikov je tako govoril: Siđi s križa pa ćemo ti vjerovati. stopi z Spasi križa, sebe i nas. pa ti bomo verjeli, reši sebe in naju. Isus je mogao sići s križa. Jezus bi lahko stopil z križa. A da je Isus sišao s križa, Če bi stopil z križa, ti bi bio razapet. potem bi tebe križali. Isus je bio raspet radi mojega grijeha, radi tvojega grijeha. Jezus je bil križan zaradi mojega greha, zaradi tvojega greha. Isus ništa nije kriv. Jezus ni ničesar kriv. Mi smo krivci, mi smo krivi. Mi vsi smo krivi. Ali Isus je odnio na sebi naše grijehe, našu krivicu. Jezus je pa na sebi odnesel naše grehe, našo krivdo. Kaže apostol Pavao. Zato pravi apostol Pavel: Dok smo mi bili grešnici, Krist, Isus je za nas umro. ko smo mi še bili grešniki, je Jezus Kristus umrl za nas. Aleluja. Što nas još Isus želi poučiti u ovom današnjem tekstu? Česa nas še Jezus želi poučiti v tem današnjem besedilu? Da ne budete u životu farizeji. Da v življenju ne bi bili farizeji. Da ne osuđujete druge. Da ne bi obsojali drugih. Nemojte suditi da ne budete suđeni, kaže Gospod. Gospod pravi: ne sodite, da ne boste sojeni. I farizeji su priznali, oni su priznali da su griješili, da nisu bez grijeha. Tudi farizeji su priznali, da so grešili, da niso brez greha. Međutim, oni su otišli od Isusa. Ampak so odšli proč od Jezusa. Oni nisu kazali Isuse, nijedan od njih.
Nihče od njih ni rekel Jezusu, Jezus, oprosti mi, kajem se, pogriješio sam. otpusti mi, žal mi je, grešil sem. Oni su znali da su grešnici i opet su otišli od Isusa. Čeprav so vedeli, da so grešniki, pa so odšli od Jezusa. Zato nemojte vi biti danas takvi. Zato vi ne bodite danes taki. Nemojte danas otići iz ove crkve, Ne pojdite iz te cerkve danes. a da se niste pokajali za svoje grijehe. Ne da bi se pokesali za svoje grehe. Da niste od Isusa tražili oproštenje. Ne da bi Jezusa prosili odpuščanja. Da niste tražili da Isus vas prekrije svojim milosrđem. Ne da bi prosili Jezusa naj vas pokrije svojim Jer, usmiljenjem. braći i sestre, Isus je jedini koji oprašta. Brati i sestre, Jezus je edini, ki odpušča. Jedini koji spašava. Edini, ki rešuje. Koji nas može osloboditi od grijeha. Ki nas lahko osvobodi od greha. U sakramentu ispovijedi. V zakramentu spovedi. Ili kad se kajemo za mali grijehe. Ali ko se samo malih grehov. Zato u ovoj još uvijek godini milosrđa, Torej, zato v tem letu smiljenja, kad budete išli ili na ispovijed ili prolazili kroz ona vrata milosrđa, ko boste šli k spovedi ali ko boste šli skozi svetoletna vrata usmiljenja, uvijek se sjetite ovog evanđelja. se vedno spomnite tega evangelija. Kako je Isus oprostio ženi preljubnici. Kako je Jezus odpustil prešušnici. I rekli bismo, u kršćanstvu nema preljuba, braći i sestre. In lahko bi rekli, v krščanstvu ni prešuštva, To je Isus odnio na križ. ker ga je Jezus odnesel na križu. Aleluja. Ne znam, jeste čuli za hrvatskog svećenika svetoga Leopolda Mandića. Poznate svetega Leopolda Mandića. Kod nas tamo u jednom dijelu Bosne starije žene ne kažu Leopold, nego Leopard. V enem delu Bosne starejše žene mu rečejo sveti Leopard. On je ispovijedao 40 godina. 40 let je spovedoval. Svaki dan je ispovijedao, od jutra do mraka. Vsak dan je spovedoval, od jutra do večera. Zarobljenik ispovedavnice. Bil je kot ujetnik spovednice. I kaže, jednu večer se vratio i molio se pred Isusom. Nekega večera se je vrnil in je molil pred Jezusom. Kaže, Isuse, oprosti mi ako sam danas previše oprostio. Jezus, odpusti mi, če sem danes preveč odpuščal. A onda malo kasnije kaže, ali ti si mi dao loš primjer. Potem pa reče še, ti si mi pa dal slab zgled. Aleluja. Jedan njemački vojnik u Drugom svjetskom ratu Neki nemški vojak v drugi svetovni vojni bio je osuđen na smrt strijeljanjem. je bil obsojen na smrt streljanjem. I prije strijeljanja su mu doveli jednog redovnika da se ispovjedi. In predno so ga hoteli ustreliti, so mu pripeljali enega redovnika, duhovnika, da bi se pri njem spovedal. A on je rekao, ja se za svoje grijehe ne kajem. Ta nemški vojak pa je rekel, jaz se za svoje grehe ne kesam. Imao sam, kaže, živio sam svakako, imao sam puno žena, Živel sem griješio sam. slabo, imel sem veliko žena, grešil sem. Da imam mogućnost, ja bi opet griješio. Če bi bilo mogoče, jaz bi spet grešil. I taj redovnik nije mu svećenik mogao dati odriješenje, In ta duhovnik mu ni mogel dati odveze, jer se ne kaje za svoje grijehe. ker se ni kesal. A onda se taj svećenik dosjetio pa ga pita, Potem se je pa ta duhovnik spomnil, pa ga je vprašal. pa reci mi, jel se kaješ što se ne kaješ? Pa mu je rekel, povej mi, ali se vsaj kesaš, da se ne kesaš, ker se ne kesaš. Pa kajem se što se ne kajem. Pa je rekel, ja, žal mi je, da se ne kesam. Pa jel ti žao što ti nije žao? Pa mu je rekel, a ti je žal, ker ti ni žal. Žao mi je što mi nije žao. Pa je rekel, žal mi je, ker mi ni žal. Kaže, to je bilo dovoljno da primi odriješenje u sakramentu pomirjenja. In za tega duhovnika je to bilo dovolj, da mu je lahko dal odvezo. Aleluja.
Isus, braćo i sestre, Isus ima milosrdno srce. Brati in sestre, Jezus ima usmiljeno Isus srce. se nikad ne umara praštajući. Jezus se nikoli ne utrudi, ko nam odpušča. Mi ljudi se umaramo Mi praštajući. ljudje se utrudimo. I zapravo u današnjem evanđelju što sam pročitao, Isus ti želi reći, ne želim da propadneš. Kar ti Jezus hoče reči v današnjem evangeliju je to, ne želim da ti propadeš. Ne želim da propadneš, želim da živiš. Ne želim da ti propadeš, ampak da živiš. Zato ako si pao, ako si pogriješio, Torej, če si padel, če si grešil, traži od Gospodina oproštenje. prosi Gospoda odpuščanja. Traži Božje milosrđe. Prosi ga Božjega usmiljenja. Reci Isuse, smiluj se meni grešni. Reci, Jezus, usmili se mene Isuse, grešnika. Sine Božji, smiluj se meni grešni. Jezus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Jer grešnici su najbliži, kažu, Božjemu srcu. Ker pravijo, da so grešniki najbližje Božjemu srcu. Oni koji se kaju za svoje grijehe. Tisti, ki se kesajo Oni za svoje grijehe. koji se priznaju da su grešnici. Tisti, ki priznajo, da so grešniki. Dakle, mi smo svi ljubljeni grešnici. Torej, mi vsi smo ljubljeni grešniki. I nemojte biti poput farizeja, Ne bodite pa kot farizeji, koji bacaju kamenje na drugoga, ki mečejo kamne na druge, umjesto da najprije pogledaju u sebe. namesto da bi najprej pogledali na se. Dakle, prije nego što drugoga osudiš, najprije pogledaj se u ogledalo. Torej, predno drugega obsodiš, pogledaj najprej sebe v ogledalo. Čak nemojte suditi ni one koji možda ne vjeruju ili svećenike koji su zatvoreni. Ne obsojajte niti tistih, ki ne verjamejo, ki ne verujejo, pa tudi ne duhovnikov, ki so bolj zaprti. Zato što oni, ako se obrate, oni mogu biti puno bolji od nas. Zato, ker vsi ti, če se enkrat spreobrnejo, postanejo lahko veliko boljši kot smo mi. Isus nam to želi reći, da ne sudimo drugoga, Jezus nam hoče to reči, da naj ne sodimo drugega, da smo svi krivci pred Bogom. ker smo vsi krivci pred Bogom. Svi smo sagriješili. Vsi smo grešili. I treće, da nam treba Božje milosrđe i oproštenje. In tretje, da vsi potrebujemo Božjega usmiljenja in odpuščanja Od Isusa Krista koje primamo u ispovijedi. od Jezusa Kristusa. To prejemamo pri spovedi, Preko svećenika. preko duhovnika. Kažu za Sveti Franjo Asiški. Pravijo, da je sveti Frančišek Asiški Jedan put je rekao, kad bi me katolički svećenici progonili, nekoč rekel, če bi me katoliški duhovniki preganjali, kad bi sve slagali protiv mene, če bi se zlagali, vse mogoče laži govorili proti meni, ja bi njih opet cijenio. jaz bi jih še vedno spoštoval. Aleluja. Da, Franjo je bio ponizan. Frančišek je bil ponižen. I on kaže ovako, kad bi došlo, kaže meni, idu mu u susret svećenik i anđeo. In pravi sveti Frančišek, če bi mi naproti prihajal duhovnik in angel, Ja bi najprije pozdravio svećenika, jaz bi najprej pozdravil duhovnika, a mi bi vjerojatno anđele. in pa najbrž angela. Zato što mi svećenik može odriješiti od grijeha. Zato, ker me duhovnik lahko odveže mojih grehov, Zato što mi svećenik daruje Isusa Krista. ker mi duhovnik prinaša Jezusa. Aleluja. Kaže, bio je tamo neki župnik Pravijo, da je bil neki župnik, koji je bio jako na lošem glasu. ki je bil na zelo slabem glasu. Možda imao i ženu i djecu, to ne ulazimo u to. Mogoče je imel žensko, pa otroke, niti ni važno. A Sveti Franjo je samo se kod njega ispovijedao. Sveti Frančišek Asiški pa je prihajal k spovedi samo k njemu. I njemu ljubio ruke i noge. In njemu je poljubljal roke in noge. A svi drugi su ga izbjegavali. Vsi drugi pa su se izogibali temu A duhovniku. onda su onda rekli, pa kako Franjo, kako ti to ne poznaješ? Pa znaš ti tko je on? Pa so govorili Frančišku, pa kako da ti tega ne veš, se veš kakšen je on. A kaže Franjo, ja ne gledam ono što vi gledate. Frančišek je rekel, jaz ne gledam tistega, kar vi gledate. Jer u to vrijeme je bilo neki sekti V tem času je namreč bilo koji nekaj su sekt. smatrali da svećenik mora biti čist.
Sekte, kjer so bili prepričani, da mora biti veliki pokornik, isposti. da mora vsak duhovnik biti čist in velik I pokornik. ono da može dijeliti sakrament. In potem šele lahko res torej dostojno podeli Međutim, Bog se zakramente. služi nama slabima i grešnicima. Medtem ko je res, da Bog uporablja nas tudi ko smo Da grešni. nam Bog donosi Isusa preko svećenika, možda koji su nekada grešni. In nam lahko prinaša Jezusa tudi po duhovnikih, ki so grešni. Kažu za svetog Franju kad se obratio, nakon obraćenja, Pravijo za svetega Frančiška, ko se je spreobrnil. Franjo je često plakao. Po spreobrnenju je velikokrat jokal Toliko je plakao zbog svojih grijeha, zaradi svojih grehov. da je obolio na očima. Tako je jokal, da je zbolel na očeh. Zato, braći i sestre, nakon, ako ste učinili neke teže, veće grijehe, Torej, brati in sestre, če ste zagrešili kakšne velike grehe, nije dovoljno samo se jedanput ispovjediti. ni dovolj, če se samo enkrat izpoveste, Treba se stalno kajati za svoje grijehe. ampak se je potrebno vedno kesati za svoje grehe. Da nam bude žao što smo povrijedili Gospodina. Da nam bo zares žal, da smo žalili Gospoda. I za svetog Franju se kaže da je on bio drugi Krist. Za svetega Frančiška pravijo, da je bil drugi Kristus. On je imao Isusove rane na sebi, Imel je Jezusove rane, a on je te rane skrivao. a jih je skrival. On to nije drugima pokazivao, hvalio se. Ni to tega razkazoval. Pa ja sam se uvijek molio Bogu, ja sam uvijek bio pobožan. In da bi govoril, jaz sem vedno molil Bogu, vedno sem bil On je pobožen. skrivao pet Kristovih rana koje imao na sebi. Skrival je teh 5 Kristusovih ran, ki jih je imel. I kad je umro sveti Franjo, te rane su nestale. Ko je sveti Frančišek umrl, so te rane izginile. A sveti Franjo je umro pjevajući. Sveti Frančišek pa je umrl s petjem. Pjevao je Bogu, stvoritelju. Pel je Bogu, stvarniku. Umro je praznih džepova, praznog novčanika. Umrl je s praznimi žepi, s prazno denarnico. Ali imao je veliku dušu, Imel je pa veliko dušo, veliko srce. veliko srce. I kad su pitali Franjo, što ti misliš o sebi, tko si ti? Ko so ga vprašali, Frančišek, kdo si ti? A on kaže, ja sam najveći grešnik. Je rekel, jaz sem največji grešnik. Aleluja. Jer oni ljudi koji se priznaju grešnicima, oni su veliki pred Bogom. Tisti ljudje, ki sebe priznavajo za grešnike, so veliki pred Bogom. To su bili sveci. In to so bili svetniki. Sveci nisu bili bezgrešni. Svetniki niso bili brez Oni greha. su griješili, Grešili ali su so, se kajali za svoje grijehe. ampak so se kesali Plakali nad svojim grijesima. in jokali nad svojimi grehi. Borili se protiv grijeha. In se borili proti grehu. I sveci su Božji prijatelji. In svetniki so Božji Isus je prijatelji. njima bio najbolji prijatelj. Jezus je bil njihov najboljši prijatelj. Sveci se ničega se nisu bojali. Svetniki se ničesar niso bali. Ni sotone, ni smrti, Niti satana, niti smrti, bolesti, niti bolezni, ni pakla. niti pekla. I oni nikoga nisu mrzili. Nikogar niso sovražili. Znači, ako se bojiš, ako mrziš, Torej, če se bojiš, če sovražiš, to je znak da nisi svet. to je znamenje, da nisi svet. A ako nisi svet, kako ćeš doći u nebo? Če pa nisi svet, kako boš prišel v nebesa? Evo, zato, braći i sestre, ima sakramenat ispovjedi. Zato, brati in sestre, imamo zakrament Tu nas spovedi. čeka Isus. Tukaj nas čaka Dakle, mi Jezus. se možemo zagrliti s Isusom Kristom Lahko se torej objamemo z Jezusom Kristusom u sakramentu ispovjedi. v zakramentu spovedi. Zato mi smo svi preljubnici pred Bogom. Mi smo vsi prešušniki pred Bogom, Kad god griješimo, kadarkoli grešimo. mi smo svi rasipni sinovi pred Bogom. Mi smo vsi oni izgubljeni sinovi Pred živim Bogom, pred živim Bogom, koji je jaganjac Božji, ki je jagnje Božje, koji oduzima grijehe svijeta. ki odjemlje grehe sveta. I u ispovjedi se dogodi ono In v spovedi se to kako zgodi. je Isus razbojnik, dobri razbojnik na križu, Ko je Jezus dobremu razbojniku koji se pokajao na križu dok je visio. tistemu skesanemu Pa razbojniku, kaže, Isuse, rabi, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo.
Ta skisani razbojnik je rekel, učenik, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. još danas Jezus mi je rekel, še danes bit ćeš sa mnom u raju. boš z menoj v raju. Aleluja. Evo, to je sakrament ispovijedi. To je sakrament To spovedi. je sakrament pomirenja. To je sakrament To je sprave. sakrament Božjega milosrđa, To je sakrament Božjega usmiljenja, radosti Božje. radosti, Božje radosti. Evo, braći i sestre, uvijek se imamo nešto kajati za grijehe. Brati in sestre, vedno se lahko kesamo svojih grehov. Nemojte se opravdavati. Nikar se ne opravičujte, Nego kajte se i tražite od Isusa oprost. ampak se pokesajte in prosite odpuščanja. Nemojte biti farizeji. Ne bodite farizeji, Dakle, još danas torej še danes se kajte. se Zato pokesajte. ponovite za mnom. Zato zdaj ponovite. Isuse, Sine Božji, Jezus Božji sin, smiluj se meni grešni. usmili se mene grešnika, Predajem ti svoje grijehe. predajem ti svoje grehe, Oprosti mi. odpusti mi, Kajem se. kesam se, Smiluj mi se. usmili se me, Dotakni me. dotakni se me, Operi me u svojoj krvi. operi me u svoj krvi, Dotakni me svojim ranama. dotakni se me svojimi ranami, Ispuni me svojom snagom. napolni me svojom močjo. Amen. Amen. Aleluja. Jednu pjesmu ćemo zapjevati. Eno pesem bomo zapeli. Jednu pjesmu pa onda. Dakle, jedna pjesma lagana, pa onda ćemo imati pauzu kao pripravu za svetu misu, a poslije mise će biti pojedinačna molitva. Eno Za- pesem bomo še zapeli, potem bo ta kratek premor kot priprava na mašo. one koji to žele. Po maši pa bomo imeli še molitev A posameznika. svećenika imate po crkvi, ako se netko želi ispovjediti, može. In duhovniki so še na razpolago za spoved, če ga želi. Ako ne znate koji su vaši grijesi, pitajte svoje muževe, svoje žene, svoje prijatelje. Če ne veste, kateri so vaši grehi, vprašajte svojega moža, ženo, svoje prijatelje. Možda oni znaju. Mogoče oni vedo. Aleluja.